بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن تخلق بأخلاقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kakasi, tiranan, katutay manghuran sin kami agama Islam. Jadi nasab kita niyo dumini masih kita niyo paglingkod-lingkod akahalan sin panagad-nagaran bang aun na yawaita atau akan aun na kita pula biluba na intagaran sin kita niyo amunain mufti sin kita niyo Mufti Abdul Baqi Abu Bakar. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala panagad-nagaran yari kami kan Sheikh Mahir tiranan angan sin amuin ganti ikatuan Jakaria Muhammad pagayat to siya dito lokal sin mufti sin kita niyo. So in kaya suisuyan sin kita niyo kaina ang mga kahalan sin mga kawajiban isyu naman in kawajiban sin tao sin amuin sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kawajiban kanila in mamuasa talta iban na sin kaibanan pa talta in agama ini walillahi alhamdu wal minna ya luhay tuod ka tu tanyo in kahalan sin pag-ibadat sin kita. But yadto Sheikh Mahir aun yadto biya mga kiyabayta ka tu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat niya. Sabab sin aun haparakala pagpuasa ha bulan Ramadan nini aun din ha mga siyunnat ka tu. Naam, kiranan hambuk yato din ha mga rahmat ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk na rin dito in pagsahur in ini din ha mga piyagmarayaw kato sin agamata dalta habayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri baraka at niya pagsahur kamo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab ha pagsahur yan aon doon kabakanta barakat. Okay? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Mga palhurmat palangkuan ha agama Islam, yari kita rin nagbalik ha diranan, panagad takaran sin declaration sin Grand Mufti sin kita niyo, Aton Abdul Baqi Abu Bakar. Insyaallah, yato na nasabot Sheikh, kain na yato kaya pagbisarahan sin kita niyo tungod sin mga isyong kiyawajiban, unin rukun sin bulan Ramadan, unin rukun sin pagpuasa, iban unin mga kalabyan niya. Nabiya unin ni, continuehon, di pa ikabayta marikamo ha text, ayaw man kamay ni, nubang may tapong mga nagbasa sin mga kuhanin ni, mag-atod pa cellphone biyan, mga naka-live, sabab sin mga text siya, unti atakaran na bang unong to, na supaya sab kang kapasampayan mapahati insyaAllah. Katoy Sheikh iniban ko ini Sheikh Kaner Abdurrahman Buwa in siya ni den Yemen in ako hatiranan in host niyo Sheikh Mahir Gustaham na hasabiyad to hapanagad takaran pa nasihatun ta in guru ni man tiyo kato patumtong siya. Biyasin kaya bayta tahain doon atungod sin amon ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita biutangan din ha mga piyagmarayaw kato sin agamata sambil nang daak pakato in Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin papagsahurun kita. Sabab biya na sin kiyabayta sin Imamul Bukhari, kaya riwayat sin Imamul Bukhari hadith din kan Bara ibn Azib bangak wala piyang lupahan in Bara ibn Azib kiyabayta niya hawaktu wala palong natimurun in mga ayat amuin halom sin Quran amuna suratul Baqarah atungod sin makadjari na bangati natimugum na in matasuga makadjari na kanila in amuin kumaon in minum at inapag tugum naman sin suga. Wala palong natimurunin ayat manunjo kimadto biya sinamun ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil ajwadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl in ayat yat tulong na wala palong natimurun in kahalan na nung nanakauna, naam, bang hawak tulong na biyayan sindumiyat atawa ka namang pagtuguman sinsugalong na hawala kami long na nakakauna tin nakatug sadya kami long na makakaon kami long na magbalik ik mong biat turi sa hadis yadto
Naam, makaon kami balik long nasarang na long nahikarwa adlaw yat tulong na sin puasa. Atin mayroon pa mun mayroon pa long natimurunin ayat yaun. Turi na sa babilong nakaminsan long nin bara Ibnu Azib pag-uwi niya long nabiyan hadain ha panawan nagihinang na malaul paghinangan pagdatong niya pabay atin na timo kuma atin na pagbubuka na Sheikh na nangasubo na siya sa wani bang aumbi mga may nang biya sa babiya makabuka siya biyayan tima pagkaon long sin asawa niya long naway sa lang na antalik lumaga kulong na madtubiyayan ha naam turi na sa babyan pagdatong long na sin asawa niya na sabab sin laul sin bara nakatug siya so long pagkita biyan sin asawa niya kana khibatan lak at inabiya ang biya kato na nalugi na siya ini at inaway roon na pag at inana sa na naglangkos paglangkos niya sin amon hikarwa adlaw yadto mataso ka man sik na piyunong in barag niya kasi salaw na nagkuyag kami long na hawak tulong na timuron na ayat amon ayat yadto na sabot ta ka inayad to bihayan turi na sa babyan in kato in akamata piyaluhay kato piyagaan kato indakon kita magsahur na amin siya para kala sunnat mustahab ala kulli hal inyan rahmat ulong kato adapon in Rasul sallallahu alaihi wasallam o mga aturan hakahalan sin pagsahur in Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat kaya hadisun sahih ya baita in Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu pagsasahur niya doon haamuin kay man ayat siya makabasa ayat Al-Quran naam amo na sabihin niya to in waktu at pag-ubusin kay man ayat yaon magbang na pajar bihad to so hangkan dayat to malingkat labi marayaw in mabihad to in kaalan sin waktu sin pagsasahur naam sabab sin amo yan in din ha mga nagkahinang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adapon in din ha mga isab sunnat salta ulong na isab kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbuka ini naam biya na sin agi kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun sahih la yazalun nas bi khairin ma ajilul fitr yatin baita kato sin Rasul long sin mga ulamaul hadith naam in la yazalun nas imma na long na sin la yazalun nas bi khair atina masi long na inmano si akarayawan inma na long na sin hadith ini ay masi inmano siya imukugdan in kakahinang nila hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habang mayan long na di nila tahalaunin pagbuka ang pagbuka. At inabang waktu pagbubuka, biada hatu isab. Mamuka na kita, di na kita magtaala. Sabab inyat to kakahinang sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Adapun, banglong mo atungod sinamon kahantangan sin pagbuka na pagbismillah dya ko, inyan tumamarahin na. Sabab ang mga dua ipagdudua sin kaibanan ati kubaha asabab sin naam wala yabutan sin kahalan sin mga nakariwayat sin hadis yadto naam na in pagbismillah ta mamarahin na ito Sheikh minsan din na kita mamung sinamuin Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu naam wa takab Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftarna wa innaka antas samiul alim biyadto minsan di na yan to pasal yung mga ahadith madtubihayan ahadith da'ifah hadith malamma wayroon ya riwayat sintao kapangandulan yato yung mga matruk in Daud ibn Zibrikan in Abdul Malik ibn Harun ibn Antara mga matruk ahadith among mga hadith nila di amuin long tabian di makasud paamuin darajat sin sahih so rin na sabab yan in pagbismillah ta inyato mamarahina inyato mamarahina. In dua parakala ini pagkaon sin aduhom atau akan lamun napit adlaw yaon iban sin pagkaon mangsung na marum atina amo na in pagbubuka. Amo yan din ha mga sunnat kato. Damik yan Sheikh maray sugpatan kato sin Sheikh in din ha mga kakahinang sunnat talom sin sambayang talom sin Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magmaap man pa mga sila halay kakita nila ba na busy nag-aatod sin sabab sin nagtatakad kita sin declaration sin mufti sin kita niyo kalasan at Abdul Baki Abu Bakar lagi yad durito in maas na mo amin long ta president sin mga Supreme Council hikatan Jakaria Muhammad iban sin naib niya hikatan Abdul Nasir Rahman sabab ito kami in biya mga kabutang day na assign magpahati kanyo was sin declaration nila rito. In bihaon hadi pa kita ni mga katto naman sumabot kita ni mga nasabot hi Sheikh to kain na mga long tabihan kakahinang. In Allah subhanahu wa ta'ala hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namayta siya bi asin hadis qudsi yaqulu Allah ta'ala azza wa jalla kullu amal ibni Adam lah. At yan ang katan hinang sila nakapu Adam kaniya in tungbas al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 da'. So hasabab yadto in nasabot hadis in tiap-tiap hinang hambuk tungbas niya ang pu sampay siya pa pitong gatos lipat at nalipat tun makapitong gatos illa siyam pa innahuli wa ana ajzibi malingkan long sin Allah subhanahu wa ta'ala amurain pagpuasa ini ininika ko na ako yung tumumbas kaniya. Mga palangguan ha ka Islam, aun tu parkala ibadat, di ikalukis si malaikat. Ikaisa niya mo na yung puasa. Dahil chatbot din di, ako lang na ako yung tumumbas ka niya, ako yung puasa, ako yung tumumbas ka niya. Di makaingatin malaikat pang uno yung tumbas. May tayat to sa babing kamataran da hindi kalagyan ng ka-ikhlas. Long pangatan ni mahunod. Ikaru amal, amo na yung kasabar. Yung kasabar, biyay taray sabsin Allah Ta'ala in magdiltong bas siya. So, hikatu niya amo na in longta pagmaap hatao na kadu sa kay mo. Paman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. So, amo yadto in mga tu parkala tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yadto bi asin kain na nasabot na to was magrib sin nasihat sin kita niyo na in nasabot na to dito in tungod sin parkala longta pagpuasa ini suay parayawon in niyat suay tuod to biya nasabot kaina duwain rukun niya in pagtangka iban sin pagniyat sin magpuasa sin tiap-tiap sila kandeng kato. So amo yadto mga palanggungan ha agama Islam na yadto biya nasabot sin hambok guru sin kita kalasahan na kalagihan yadto raisab kato tan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab ini mga yadto nasabot biasin mga puas parang ta sunnat-sunnat ang mga paghinaw magbasa sin Quran. Aw nupat parkala abdal kalagyan hinangon sin tao. Ikaisa amo na in magbasa sa sin Quran. In hikarwa amo na in qiyamul layl. Lamo din tarawih rin doon. Inyang kalagihan. So in mga ini dua ini kalagihan sin tiap-tiap siulakan din katutan yung hinangon. Inyang mga ibadat kalagihan hikatu niya luzumul masjid. At amin magluzum ka na tutog ka masjid. Bang kakausan mo, magsambayan ka 5 waktu asal sa Muslim biyad to. May takot to siya bot na sabab din 5 tao ba yung kabisan sin tao. Na bang mo kakausan hinang sabab mo yung mga kalakihan hinangon sin kita niyo. In hikaupat niya, in magpabuka kaw, in makapakaun kaw. Ha, tao magpupuasa, in mga yan, upat parkala, kalalagihan hinangon sin Muslim. Jackpot sa yan in mga sila taga-alta. Sa mayta, bang ikhlas da sila. Iyagad nila rin aturan, magad da sila aturan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sabab sin pangahakad nila yadto, natantutod nagparuntungan na sila. Sababin sila, makao sila magpabuka, makakao sila magpakaon, nataw magkalagihan, makapagsadak ka sila, makapagtunay pa sila sin zakat nila. Dahil di bulan Ramadan, nawusya to, makapag-umra pa sila. Pabaytullahil haram, na in mga yaon, intanda ng pag-umrah bulan Ramadan, equivalensya, papaghaji, habiyay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mataud-tuod, karayawan sin mga sila, labi luwa na di sa Ramadan, kana naman sin mga dayahan, biarinin sigpit sin Muslim, halom sinang kaadlaw rin makakaon. Sabab yat tumapil nila, yat turituin biya mga kaingatan nila inhal huwal sin mga sila kamiskinan. Na inupat parkala yat to siyabot ko, amo na in long ta qiyamul layl, amo na lamod na rin tuin pagsambayang long ta tarawih,
Ikarwa niya in pagbasa na to sing Quran, in hikatu niya in madaran kita niyo masjid, in hikaupat niya in magpakaon magpabuka kita niyo ha mga magpupuasa. Nasugpatan sinambuk guru, kita ungkuin kayban sa mga taod na nag-text kako ini, kita ungkubang be mga unin kayban nga suburay sab, kayban ini be na itabang kuno mag-declare. Sabi ito natagtatagad kami sin declaration sin mufti sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin kiyabayta sin guro sin kita niyo hain doon din ha mga hinang sin magkahinang sin labiluba na in mga sila taga alta biya na sin amuin sadakah in pagpabuka ang mga sila balhajat miskin katawtay manghuran sin kita niyo amuin biya na sin ari aun waktu amuin di na sila agad magsibu dain sa hulan nila ban sin bukaan nila tubig da na chance na sin kita niyo hinang ibadat bulan nini din ha uyom tawa katawtay manghuran sin kita niyo labilawa na in mga sila labihan akahalan sin mga nagkasabot sin sheikh nasabot sin guro sin kita niyo in kahalan sin amo in longta pag tarawih inasud na dito in qiyamul layl in tahajjud akahalan yadto naam tambil in kay banan kaulamaan aun din kanila in nagkaabot ang mga kawaan rakaat in mga nagtambahayangon nila akahalan yan na hindi ka ato na uno-uno na yung mga longta ka kuanan amo in longta ka kaya naman sinhula wala kulli hal na subay na to patutuhon in pag-ibadat haloman sin Ramadan sabab sin in mga kahalan karayawan doon. Nabiya na sin kiyabayta akato sin Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam riwayat sin Imamul Baihaqi bang kulay piyang lupahan. Amun hadith algaan sin karayawan ang pagtakon po asay ni. Long sin amun nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wa sallam kan Abu Umamah al-Bahili mga kulay piyang lupahan amun nakapamung siya. Ya Aba Umama alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. Tinabi bikasril mim. Aun di sabiat tu riwayat lapal la muthla lah. Atina dammi bidammil mim. Atina la mithla iban sin la musla. Nasibu din makna na yadto amurakuman ikiyabay ta tasadjain mga riwayat hadith manunjuki maun. May ta nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam singkab tangan ini kan Aba Umam. Long sin Rasul kan Abu Umama pagpatutog ka ulong na hapagpawasa atina sibu da in bugbugan mo in puasa wajib minsan long na in puasa sunnat naam amun kaya bayta ka to isek kain na din ha mga kakahinang magkahinang sin amun ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amun wairon long na nakahatin malaikat bang biya dinin tungbas niya naam amun pungod sin pagpuasa yaon sabab amun bayta kato sin mga kaulamaan sin kita amun na ayat sin Allah Ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum min ghairi hisabin atina inyaun in sabirun din doon atina hitunay da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in tungbas babanga sila magsasabar in tungbas long na wala nila naangan-angan atawakan di nila mabista so rin na sabab yan long sin mga ulama mananapsir lamud long na din hapagtawagon sabir panagdaan makasud hapagtawagon magsasabar amo na long na in mga sila saim magpupuasa so rin na sabab yan iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minambuk sahabi jalil amun Abu Umama ang wala piyang lupahan alayka bis-sawm fa innahu la mithlala pagpuasa ka ulong na sabab in ibadat puasa wayruun sibu niya may tayad to sabab binin hadis yadto in panagnaan sin hadis yadto lapal niya long sin Abu Umama long gazaw na ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam atina nakaagad ako long na nagatubang iban sin satru in iban ko long na hawak to yan long na tinadun ako asapan long na sin Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam nakaagad ako na din hasabab yan long na miyaw na kulong na parasul hawairoon pa long na inbuno yadto before pa long na sinbuno miyaw na kulong na parasul long ko ha Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ya Rasulullah Allah liya syahada. Oh, kaulong na Rasul, pangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inbang mayan ako long na masyahid. Inbang mayan ako masyahid.
ingatan na to in kalagguan karayawan ibadat sin magkasyahid in magkaparang sabil. Suri na sabab yan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya Allahumma ghanimhum wa sallimhum. On na Sheikh. Malaysia ibang mayroon pa din na mufti. In Brunei ba sino iba? So, sugpatan na to, magkapagtagad-tagaran. Ito na umbi nagtawag kan Sheikh Mahir. Assalamualaikum. Katan in Brunei 12 wala nakita. No. Nahada dari pa nagkukuan masi, ambok na kuman province tiyakaran nila. In Kamataro wala nila kita. Dari na nagtatawag. Nag-declare na in Malaysia, declare na sila pitsang putagbuwa. In Brunei damikyan. In Brunei, Bansin, Malaysia, ay na. Salasa na sila, Sheikh. Sabi na sa babiyan, sugpatan na to. Babaway at apanagad-nagaran sin declaration. Suri na sa babiyan, indua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min sambag niya kanaba umama, kanabu umama, pangman kamulong na masalamat sal talong namang daw. Ikarwalong na, nakauwi man kami long na pag-ubos long na sinamuin. Pag ato bang iban sin satro, eto nakauwi na kami long na paganim na, pasalim na. At na di maug kami, sal talong na, nasalamat kami. Nakatulong na. Inhal yato biya dahat tulong na pangayo kulong na biyayan, amuin da. Pangayo kulong na fa Allah subhanahu wa ta'ala, labay dun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sorry na sabab yan, amuin. Wairun lang nakakulong na kaya lukis atau akan kaya takdir in masyahid hawak to yadto. Sorry na sabab yan nga subwa kulong na Rasul ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Pandu iya kulong na sinhinang ikasud kulong na pasurga. Sorry na sabab yan dito hatu nakapamungin Rasul alayka bisawm fa innahu la misla labang kalapang lupahan ahadis yadto. Sorry na sabab yan in naam apa nakad-nagaran pwede mo mayroong pasuy-suy Mag-start na na inshallah ta'ala dungdungan na to na biya mga panawag-tawag at akan declaration na doon na dya ka mo ha in mga nagdurungog ha aikom na tangihog na dya ka mo na tumayihog kita niyo inshallah ta'ala labi yan nga nagkikita ka mo live page in Nidaul Islam na tumakad-takad kita niyo suy insyaallah subhanahu wa ta'ala. So continue. Mag-map ka mo, yari masok mag-declare na biyaw ng mufti. Kaya takaran ako man nahda. Ada po ni Hakuan, Malaysia, mura ko man ito, nagkuhan ni Bansin Brunei. Takaran ta sa Jawa ni mufti, mag-declare inshallah. Mga katote manghuran, biyaon tumakal kitang karay, magmaap ka mo bang so pamadi bat mataw din ni mga kuwan. Tetakaran na mo. inshallah tumakad-takad kita niyo Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Bismillah. So amuyad to imbiya mga tungod sin karayawan sin pagpuasa. Amuin wayroon sa banding niya.
Salta. O na. Ini katonjak. Huwag ini katonjak mo na. Katuan nag-declare na in mufti sin kuan. Hello katuan nag-declare in mufti sin Bangsamoro ha kalasa pa. March 12. Hello katuan. Tukawagwa. Tukawagwa. Insyaallah. Insyaallah masuk na. Tumakata ka kita dede dakuman. Insyaallah. Katuan kuan. Ay mufti. Nag-declare na rin pa. Nag-declare ni mufti? Ay pa. So, Yaun insyaallah tumakad kita declaration nila. Alhamdulillah kalu-kalu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na makapag-akad-akad na kita ng kataan nila subhanahu wa ta'ala. So amay ito mga palanggungan na agama Islam yaun mag-declare na sila katutan insyaallah. nagtatawag ng agad Tuesday ra. Kumagad-agad kita mufti ra ko ning tagaranta. Official na. Umtayin barm shake. Mayroon kit nag-declare nin barm. Liptasin barm. Obosin ha Malaysia. Malaysia. Nakarantara ko man hida hindi ka to kenta tabak BL yon na yon. Hello katuan. Assalamualaikum. Unya katuan namin ha March 12 da. Nayari na nag-declare na in mufti insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ari na nagtawag ka kay katuan Jakaria Muhammad at mga bariman insyaallah subhanahu wa ta'ala in declaration sin mufti yari dirungog ko ang pag-ubos niya dyan yung magkabdang na baitan takam. Yari kami nagdurungog, live ini, on siya nagdurungog, tatawakan kami, mag-ifta na yung mufti, long tabihan, kami magpahati sa dyakan yun. Hindi sa kayo mag-ifta. Pahati sa dyan, inshallah. Barmos na. Ito mo. Mayroon.
mayroon na kita. Yaon beta sin mufti na to na wayroon nakakita bulan. Mga katiling karsin Pilipinas. Mayroon na kita. Ngayon na siyabot sin mufti sin kita niyo mga palangwa na kama Islam. Wayroon nakakita di katok tani bulan. Indonesia, Sa entire Philippines. Wayroon nakakita din Malaysia, Brunei, Indonesia, Selangor. So, inatin na wala si Mahalin Bulan. Hanapan din Shaban. So, inpadyuko po nin Sha'ban katluan. So, inbihawon lang niya katluan sin Sha'ban kita niyo. Padukop kita niyo. Adlaw Salasa. Adlaw Salasa. Mga palangwa na ka may Inkwasa. Islam, yato na, official na biyayta sin mufti sin kita niyo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Naubos na ifta sin mufti sin kita niyo, in puwasa sin kita niyo katan. Adlaw Salasa. Adlaw Salasa, March 12, 2024. Ini ifta naog dahin kan Fatuan Abdul Baki Abu Bakar. Simultaneous ini naka-live bat nyo kay ngatan call ini dahin harais na mo kalasahan Fatuan Jakaria Muhammad Hafidahullah iban na sing kaguruhan ditun kanila na inyad to balikan na mo in declaration kaya pag maupakatan sing sila katan paggawala kita in sahali sin bulan nagpajukop katluan sin Sha'ban na magpagpajukop kita niyo sin katluan sin Sha'ban hati niya in pagpuasa sin kita niyo tumag na March 12 Adlaw Salasa 2024 sin bulan ini amuyat tuin panagdang pagpuasa sin kita niyo mga bariman sibu dahatiranan live ini iban sin daindi haikom na amuyat tuin pamahalayak sin mufti na to kalasahan inyan sibu in pamahalayak niya iban sin mufti sin barm March 12 2024 in pagpuasa sin kita niyo mga barhurmat kakasilanggong karabat sin kami pahati din kamo harap matun kaniyo din ifta si Patuan Abdul Baki Abu Bakar Hafidahullah. Yato na diungog na to in declaration biya na sin balikan namo March 12 adlaw Salasa in panagnaan adlaw sin pagpuasa sin kita atin na konsumyaon na way rumpa atin na masi kita habulan Sha'ban ikatluan adlaw sin Sha'ban, so tumagna in pagpuasa Salasa, March 12, 2024, murah-murahan, paabuton kita niyo, salta, pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, inbang mayan, anugharaan kita niyo kusog, taufik, mag-ibadat, halaw man sin Ramadan, tiranan, mahinang sin kita niyo, sambil na sadya kita niyo, muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga piyag anad-anaran sin kita niyo ibadat alaw man niya puasin yadto mamaid na kami alapal kasi iban lasa wa ba'ad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.